in do pui pan hi la ya thil mak le chan chin dang dai te ulek kan ron tar lang don ani tun tum chu nazi ho flag ro lutuk mai an flag thiang him an ma ni tonga dai blood flag ne the blood flag anti mai chan chin hi han soi cho ve thungila a tha ome amasa in nazi ho flag a chin chian om ko mai amina zong in a german sign ti a kan soi mai swastika hi enge ani han soi fi amasa photila a tha ome swastika hi gamadian cross emo cross kemproni ti in emo an soi bok thina swastika hi cross pani alaya in kokal aban ve ve digri som ko a in el kom ani a he chin chia na hian hindu sa khwa le buddhism le jainism a te mun poimo takla in chin chia na thiang hlim anga ngai ani nge nge a neolithic hun lai atang to khan kovel nam sang sang te jinga he chin chia na hi alar hle a abikin india rama sa ko rang sang te jinga hun tha le van nei na lam entir na chin chia nan an mang na sa hle ani swastika ti hi sanskrit chong atanga lang ni in om zia taka chuan van nei na emo hun tha ti na lam soina ani a indo pui pan hi na lai khan german nazi ho khan chin chia na tan ron mang chawin tun thleng hian khotlang lam ram le khovel mun danga mi phei chuan nazi jim chin chia na ang hiala ananga hetlat zui ta reng ani hitleran swastika chin chia na an nazi party chin chia na atana aron thlan na chan pakhat po hi ama kha papui thu tak mai le pui thu na le hetiang sa ko thil mak lam ringa boy pui hlur mai chi ani wang ani nge nge bok kum sang ka ko som ni pathum khan hitler khan german sarkar ro rel lai chu pai thla ka ama nazi party ka aya sarkara da alo tum dai to mai ani ama party member singthum sanga vel omna chuan indo pui pakhat na lai a german chaklo na chana khan an sarkar ding lai chu apu tlat maya hetiang ania wang hian german chu din mun sang zo ka da tumin an ma ni ho po hian an tum an be sangin be sei na po an nei sang hle maya ti chuan hitler le a party mi le sa zaruk te chuan november ni kwa sang khat zakwa som ni pathum khan beer hola bavarian prime minister thu soilai chu ne lak an tum ta a he hola mi pui om te po hian an ma ni chu an lo support hle mai ma se an lo cham tatlat hemi tum hian nazi ho mi sang thum vel chuan an sarkar mun poimo te chu lak tumin an be boka ma se hei po an lo cham hle ta hemi tum hian hitler hi man ani in sarkar laga hel anga pu ani in achung thu ngai tua ani a thako chung zet lensburg prison a tan tir ani nge nge a he anin ka na hian nazi party mi le sa som parukin an thi pha a anni hi nazi party tana nuna chan ma saberte an ni nge nge ani hitler hi tan in atanga chhuwa ani nu a an party flag an thiante hemi tuma thi te thisen kai chu an pe a ti chuan he flag hi nazi party ho flag ser an flag thiang hlim alo ni chota a aminga the blood flag ti ani he flag hi nazi party ho hian an ro hle maya until ti poimo a chuan an mang zela an mi le sa thi anom po in an kwang khu nan an manga tin an party a an officer te po in he flag nuaya hian rin omna thu tiam an tiam ker thina an hun poimo apianga an manga an ngai dan chuan thil ti theina power te po nein flag dang te po adi thiang hlim theini in an ngai bokani he an flag ro tak mai hi akeng tu bi katan ss member jacob grimigar chu an ruata tibo emo ti chiat emo thiang lo ani top maya he flag hi hun poimo a an mana an lak chu alo lai chuan nazi party ho headquarter munich chami the brown house an ti maya chuan an da a ss sipai in uluk takin an veng thina ni hetiang khopa nazi ho vina an flag ro le an ngai hlot bo thiang lova an ngai hi chin riat lovin abo thamak mai le khoya nge awma engtin nge om zui tak zel hi tu man an hretat lo mai ani he flag hi mi pui ma a an phor chu an hun ber tum chu kum sang kha ko somli pali october ni som pariat khan ani a
hemi truma anin mu khom na hi Nazi party mi poimo Heinrich Himmler huai hot ani a Nazi party a mi poimo dang Keitel Guderian Lamar Bormann Filler Skepman le Cross tepo antel nge a hei ba ki chu mi puima a phor chu ale om talawa indo pui panhi na top lampanga kho pui vel an bom na khan engtine mo a chetel ve ani anga an Nazi member tu ine mola chuakin mun himzo ka alo thukruanga a thukru tu chu indo na khan athi vele ta singe ni ang le lampang changrol pol sipai zinga mi tu ine mo alo buanga Nazi hovina anthil ngai lut le ngai ro pui ani ti po hre chuang lem lovin hriat reng na thil atan ngoi reng in a hon tamai em ni ang ti hriat ani talo hetiang kopa Nazi party ro hlu le thil poimo hi abo pil hlen tamak maya khovel hian khoya nge he blood fleck hi om ta ka tuna hian khoi la ya emo tu in emo alakol thareng angem ti po an hre talawani makdeu mai chu he blood fleck an lak chu apianga mi puima a keng tu beratana an man Jacob Grimiga raber hian khoya nge he fleck hi om ta ka engtik lai atanga bo ta nge ani ti hi soitur mu mal reng reng zu han hre hau lo amole ama berla indona hian adam kho chuak lo le hala anhua phechuan Munich khopui a an minor city official local council member anti vel hi ani mai the aron ni chho vele a ma se athil nei zong zong hi thu nei tu ten an man sak veka athi po in re thei tak le engma nei lovin he khovel hi achwa san nge nge ani he mun kan soitur hi India rama mun sang berle a rang thin tak tak ni a an soi hial thin ani a kan oi zong ani emo nilo emo kan hriat na ti zau tu atan le nakina kaldu hun te po kan la nei mai thea a chanchin tle ma zong soi kan tum don ani bakar thi India a chuan mun sang bera soi ani na ari ta khop mai khovela po mun sang soi chuan bakar thi alang ve je ani bakar thi tun ma a kho pakhat ani a Rajasthan state a om Sariska Tiger Reserve pia Jaipur le Alwar kho inkara om ani tun nu a chuan he kho a hian tu ma anom to lem lawa tun ma a kho hlui temple bak mu tur om to lem lo tourist spot ani deuh ber to ani a chanchin chui chuan kum sang khan zaruk som tum pakat kum khan mado singa din ani a ani hi King Akbara General Man singa u nau pa ani pipu te soidan chuan mado sing hian helai mun a lo inser thiang hlim thin sadu guru balu nat hne na khuadin adila sadu hian aphal ve maya amai ro chu anlal in sakdai hlimin achun ero chuan chian nana satak a hlen tur thu le khuwa chu choble chila aram tur thu a hrila mado singa chuan khoro pui em asata a nikhat chu afot sakjinga pakhat dai hlim chuan sadu chu a hliata a soilok ang nge mai khan chian nana satak a thlenga hun reilo te chungin khwa om te an thi in an ladam om chun tlem te po chuan an ro san veka aboral ta te thlarau hian voin ni thleng hian ala chenchil ni in an ngai ani guru balu na ta thlan po hi bakar ta hian ala om reng ani helai hmuna hian thil mak sak le mishing fin na in a soifia thelo thil tam tak a thleng to a ram huai an hmun bokani tin zan lama mishing tourist a hmuna kal mi tam tak an bo to bok ram huai le tharang zong bol ghost booster tam takin he hmun hi anen dik to a chanchin mak tak tak le ngai nom tak tak po chiar tur atam hle ani ome chu mai ba ka India sarkar ASI Archaeology Survey of India ngei po in signboard lian tak tarin helai hmuna hian nitlak nu le ni chu ama in tu ma kal lo tur ati top ani Government of India dana chuan historical mun reng reng bul na ya hian ASI hian office an ne nge tur ani a ma se bagar pikero hi chu abul na ya ASI hian office ane ngam mang lo kilometer khada la a office an nei chau ani hemi ba ka hian thingkung kiuda le
padana skung helai hmuna thluah te hian an chia an keng tela hriat ani a sarkar hian khoi aphal lo top ani